Loko a ko photla xipipiti xa yena Gagash a hi fane u yevulini ni va byele vanhu ka public ni ku loko a ko photla ku ri u yivele tihoci u yivi tihomu ta General Muska a ni ta ni n'wi yevulini kahle ka dizwi leswi u xavise xivelekelo a nga tswali sweswi u tswarile a swi ri a swi ri unnecessary or a bebu ematimba Gavaza I believe ku ri a nga za a rhambiwa ka podcast ne a ta vulavula hi ku shoot the picture leswi a ti tekisaka xiswona hi leswi u ti tekisaka xiswona a wu xiswona leswi u ti tekisaka xiswona lava nga ku hembela ku you have got something to say you have nothing man va ku hemberile ku yi move ka ku swi ze swi lava ku titwa matimba Sesinyana a n'wana n'wana nga swi endla sweswo hambi mukhegula nga swi endla kokwani yo pfala dyambu xibubu yi nga swi endla ku fika hi ku xuta kwani yena yi ku yini no wani mina chawa yo hi ma bye bye timenemene timbirhi ta ka Gaza ti hlanganini. Hey, makume nhungu wa timinete ngene ka awara ya 12. Swo tolo vanhu lava swi twisisi xitori xa mina. Na swi huwangi, swi bana tithepi timbirhi na hamula. Mani eki, Gavaza u rona timhaka la ta mubyelaka. Loko siku hempo tipona timbirhi kume a yi vula timhaka leti nga kona ti nga plan. Nikula yile ka timenemene ta ka Gaza hey I know if you can aku ri weekend ya dangerous hey tani tolovelo timhaka leti a ti ri kona a ti ri plan a ti ri huyi makacha hi loko okay se long get makeni fast se nice aka ri na swo hlupha siku ra dyela ro ku fikela ka ra tshunela mhaka yin'wana yi nga rhanga yo hisa ngopfu yi sungula kwala xivindini xa podcast ni yevulu ngopfu heyi okay vakulu ya Gaza boxa u ti endla yena a nga nyiki mugobhozi chance okay mhaka leyi ni khomeleni mara mhaka yi ku ka interview liya ya G1 ne yes a ku ri mina a ni tsala ti-question mantwisisa la ka podcast ha nyiketana kahle a twanana okay wena u nga endla research hi munhu wo karhi and siku leriya loko mo swi check hi vulavuli maybe few hours ku hela siku ra Saturday na G1 so loyi a nga va na chance yo hela lava swilo ku vi mina ni discuss na vona before ku hava lexi endla nga discussanga then va bona botisana va ku no ti-question tin'wana hi leti wa ntekani hi ngeti mina ni tsala ndhawu yin'we se a ku vutisa mina ti-question na ti-follow up question a ku ri mina botisana va endla yini va tatisa a hehla ni tlhandlekela hehla swi discuss khale swa ti-questions ku famba mi ya vutisa ti-question mina ni ta tala hehla hey va ni yevuli ngopfu va ku ya a wu nyiki mugobhozi chance mara va ku you love outshot ni nga outshot hi tshama swin'we na nkulukumba loyi loko na munhu a ni tiva ku nkulukumba loyi so jealousy yo fana na ya Nsuku ne ni nge endli I love timhaka leti nga kona ku na timhaka ta bra n'wina laha ni vone mi cinca na voice ya gobhozi ya addressa tiko hlamusela ku xitori xi sungule kwihi until mi tshama fika kwele makumu namuntlha se ni twa nga ri no mu interview hey ay Gaza yi ni kume Gaza Gaza yi ku why mi tata sayiti why mi fevhela hi ku i xitori xa mani a mi vuli vo n'wini why yi ku nga hi mhaka ku ri xitori lexi humelelini hi mhaka ku hangana mali hi mhaka ku na mali ma n'wi defend mara loko ko va ku ri va mazingerere na what is this lavender I'm funny ingom posting xo sungula loko hi vulavula hi linked news i swilo leswi ngo linka a hi swilo leswi ngo huma munhu a ri ku swi laveni lava vambirhi ni nga va hlaya vo famba va xibvikula va teka ti-life un'wana na un'wana a kha swi vona so a hi swilo leswi hi nga ku se swa ha ri private ka vona swa ha ri private it's a public parts so hey so vanhu vo tala va hi yevulini va ku hi nga ku hi teka sayiti xo sungula hi langutisa ngopfu na relationship level leyi mi nge le ka yona relationship level leyi mi va ku mi ri na yona na that particular person xo sungula Gagash na child lock okay mon vulavula hi Gagash ngopfu
cause Magageshi ye munhu lange lokusuhi na mina antwa nga ku ile kusuhi na mina cause mina yena avalavula he's a friend to me loko aniyo valavula hi sato wa yena hi ndlela leyi n'wina a mi swi lavisa yiswona loko ni a swi boyi ku hlangana na 17 and boyi ku ya 17 mara loko ni ya hlangana na yena kun'wana ai yana ngisana njhani tani hi vanhu lava hi nga tolovelana mara na xin'wana ni yebutisana lexi mina mutisa xiswona mina n'wina ha yevulana kahle futhi lero na vunghana a byi nga ta affecteka ene na layana ni Magageshi tshama ka xiyevula hi ka ku a xi chavi ndanga xiyevula mara laya ka liya a swi yo linkiwa a ku nga ri leswi a swi ri ka public yi nga ta ku swi ka public ku ile public ku fana vanhu lava amba compare na vona mina wo fana mina ni hlangani na Magageshi last time a xi va na problem ku mina tsanga na mhaka na xota xi kona story xi tlaka ku chakala ivi mtlhami xiyevula muku ni yevula so masitwa ku ni yevula ni ku yini ni a ta hleka yes loko ku ri yena a ta n'wi yevula loko a ko photla xipipiti xa yena Gagashi a hi fane n'wi yevuleni ni va byele vanhu ka public ni ku loko a ko photla ku ri u yivele u tihoci u yivi tihomu ta General Muska a ni ta ni n'wi yevuleni so problem vanhu va la ku lwa tinyimpi ta vona na Magageshi ti video ta vanhu van'wana ende loko mo cheka la hi botisana ni timhaka leti a hi timhaka ta n'wansati ngopfu i timhaka ta Magageshi i timhaka ta ku at the end ti ya vavisa Magageshi a hi timhaka ta ku kola ku vulavula xitori Gagash a hi n'wi chavi loko matana ni hlamani laya loko va ku ha ma n'wi chava Gagash I think va swi veke the other way around ka ku hi chava loyi hi ku hi loya Gagash ta life a burketa kwalo ngifana Gaza boss ta n'wi duvula swela kwala swi duvula mara loko n'wansati ne a nga endla ku vutomi bya munhu byi tika swinene kahle futhi hi ku i loyi yari u twa milawu na ku a nga ni trepa njhani a black antax na swin'wana hi ku ya xinawu so I think loyi a va fana va hleketa ku hi nga chava yena hi loyi n'wansati not Gagash Gagash khale ka hi n'wi yevula mara i khale Magageshi hi n'wi yevula musi mara a va nga vuli mara sweswiwani loko se hi tata ka letiwani ta sensitive ivi miyela kumbe hi swivulise hayi ku hi gobozangi hi gobozi hi gobozela hi ndlela ya vugobozi a swi tsundzuxa swin'wana ku tshama ku va na this other girl ne no ri va ku vita ku ri mani ku postiwa screenshot na picture xona xino entani Xitsonga I think xi le ka grade 10 or 11 swin'wana disete ku wa nxavelela munhu hi mina ni na munhu ni xi backup xino entani lexiya a ni xi tina ku xi huma kwini a ni tivi na ku una mali ku fika kwini ni xi backup mara Gaza why yi nga vulangu why mi hi n'wi yimelele ana kana mali na yena hi n'wi yimelele why cause la swi vona ku this thing a ku ri ti-chats ta vona va ri vambirhi kolomo i vudomu i vubari ku va munhu a teka leswi va nga swi chata va rambela a n'wi expose la hi leswi nga endliwa hi mihisa loyi a nga humesa swilo swa school hi vulavula tisi i vudobori u bari u pfila u say xino ndani xa nga tshama xipostiwa ni mata decide ngwa veri is boomcast is boomcast di xavisa phone hi doni nga tshama anza ntwa discam vanhu decide xinyikela na iPhone ndani lexiya hikuva di voni the way Gaza a yimisi xiswona ka backup hi swo this is nonsense ngesi yimelele nge tolerate maswi a cheka ku na mali se mara this time around anti why va rivele ku not back then hi swi endlile why mi rivele i ku I know mafta ku why va rivele i ku vele ku lweni na ka tinyimpi na Magageshi na child lock and that mhaka yikulu i Magageshi a child lock okay umaka leta mina na yena munhu la nga close na yena kuna timhaka na yena hi leta Gavaza na mutsimbinyana kodle ka yini ya Gavaza na Nsuku i vanghana ti best friends ne akuri na sweswi yeah mona ku akuri a ni swi ku relationship leyi njhani mara hi the went to Gavaza kona ani mina ni close na mina Gavaza Gavaza i munhu wawo una vutluka chala bya ku huwa ngopfu and a nga hle ku rivalela se ti chances ti le ta ku loko Nsuku me boko me ku rivalela Gavaza nga n'wi rivalela but u ni vitana but ni kwati ngo yini ni n'wina hambilele yimanyana so vanhu a ku ri vanghana va ri na voma like va nga va hlangani maybe ka ti early 20s ta vona va na 10 years va ri vanghana yes so loko va ri vanghana va tivelana va byelana ku ai mujelo wa ntlatlalata na problem ya yina ma vona so swi ti komba nga ri mhaka leyi yi sukuli khale nyana mina life yi nga va kona leyi hostiwe hi yena Nsuku I think va ri na mhana xin'wana ri kona okay la suka khaku mana hlongani xisesane xa xo tlakuliwa hi
G1 ro hetelela. Okay. Ivi la suka nga fika ku Gavaza unyimbini a swi nga ri necessary ku anyimba. Ila nga tibusa kasi Gaza yi lava yini. Okay. Wani vula so. Ku Gavaza nga tswali. Va boxa xibelekele swo bebulini. Swi unnecessary. Kahle ka dizwi leswi u xavisa xivelekelo a nga tswali sweswi u tswarile a swi ri unnecessary or a bebu. ematimba Magavazi u tswalini u kuma lexi u xavisa xivelekelo a nga tswali u bebuli swi ri unnecessary ematimba Magavazi. So now hi luya Magavazi. Okay. A hlamala ku sweswi va trenda ku Magavazi loko yevulweni hi munghana wa yena kasi nga ri vanhu van'wana a va swi tiva ku munghana wa yena. A miyela nga vuli chumu so no a ni nga tivi ku u yo fika maza ku leswo mi boy xilo sweswi mi twa mi right but after some time swi mbule Oh, se ta tolovela. avuya a teka audio liya a fika a endla yini A yi posta ka TikTok. Yes. a endla the video hi yona a ku ve ri a swi nga ri necessary ku yini Kuma n'wana. ivi na lowa munghana wa kona a ku yini a ku hayi ni ta ya kwihi ka Facebook wa switwa a bad police A fight. like a bump maku i ti-problem leti maybe Gavaza a ri na tona loko va ri vanghana nan'we leswi se hi tshama ngo swi ma ti tiva ti-problem leti nga na tona na tiva ti-problem leti mi nga na tona Habula. va swi tiva loko kwa so mamita na la ni nga kona Kahle futhi hi xihatla xin'wana. ma swi tiva ku ni na problem yo fika kwihi se na vona ku ri vanhu va lava ku ri va vulavula Va coverana loko n'wana a ri na hinkwaswo. problem. And then to ku verisa ni xa xo nyanyukavu loko va ya ka ti-vampation Magavaza a ku ri yena ke. Loko va ya ka ti-vampation vo Mozambique Magavaza ke a ka famba na boyfriend ya ku yena. nyika mani Magavazi xa nyika na mina mi nga hi connect. vu dyela mazilana Mi nga hi connect. lawa ku ri financially ne a nga so wa nyika a nga stingy. mo mi tshama na msisi karhi wani nga yina mntu ni sende mali for nkoma ku msisi ya keriwa ma 250 mi ya kera ende kuna mkera ka leva ko bo swara la vele patu ba 30 rand mara yena anga nani u ta chela ma vona o munhu wo taniya loko munhu a n'wi favor a n'wi rhandza ne wa ku kota ku pfumfuleka so na so mi ta connecta before mi ya kula. Okay. Suku ne a ngo va xisiwana Suku u huma ka muti wa right ko va ku na age yin'wana loko fika ka yona se hi wena background. Yes. Background leya ya vatswari a ya tirhi se na yena over background se swi ka background ya yena sweswiwani n'wana wa yena loko a languta Suku u vona nga ri hava chumu. Okay. N'wana loyi a swi ri u tiphina hi mali ya vakokwani hi background ya vakokwani. vakokwani background ya mhana yena mara n'wana loyi background ya mhana yena ve ri yi phuwa hi ku ya hi swona cause a yena ve ri a nga tirhi u le ku tikeliweni loko va ya ka ti-vacation a ku ri yena a hakela ndla swilo hinkwaswo ma vona. Okay, ku ve ri loko n'wana a za ku ri I'm coming from a bad background u va kha vula Ya mutswari wa poor background u va kha vula Suku. Hey. ku loko kha ku tika ni is better ku ya my background is Suku's background. Yeah, exactly. So loko amukele xo I'm coming from poor background or a rich background. Ya loko tikeni kahle i thema ri nga kona ri nyura ka Gaza ra ku yini loko mo famba ku amna mali ne misuku sweswi mingazi mloko mali mo famba misuku for now. Suku na silver anna so so Suku ne allegedly mali abati ko yindi ne ta leswi maku i swa very personal. Man, this is yeah, cause he lives Gavaza. For example, probably na divorce ta Gavaza. Kununo wena this man, this is why? Cause akure swangana ababula bangana ababula. So la yani ntsakiswe kwini lo na kwendla video mina. Nukulanse na ndla video. Nichopa nikusastari na kwendla video and then ta iveka the way nga shona. Niku but the IB fans kwe maka mi nga yimeleliwi. Leswi nguna mi swivonza ku xiswona. Aswi Mrs. So anizina kutwa kume ku he mini me kuna swi ta ku mtani yimele ku mtisisa ku kwendleka yini exactly swi ku yini that's answer ne ka tsana ku ile ya mina ya botwisana magege se na itwisisa milomo aswuleke. Okay, ya leyo ayatik Gondi boy xilendlelena so ya xilendleleni xilendleleni Gondi boy a hi nweni hi tiphina a hi ri na xona hi tiphine ngopfu xona na maxamba maxamba. So kuna yin'wana la kuna very Ntwanano heavy man Mabasa a hi swi tivi ku u Rambo hi mani ka ti-podcast
a hi swi tiku nga rambo mani nto ya kha kupa ku mi nga yi rambi hi ku hina swi leswi hi nga na swona swihundla leswi hi nga na swona a hi nge mibyeli ina nga na xona xihundla i mani yini ye mani yena hi vulela na lava va nga n'wi ramba a hi vuleli yena hi n'wi rambangi hina hi n'wi a rambanga ri shocked loko ntwa van'wana va kha va ku ina se a yimele ku hi ramba ngwenya se hovo yi tsala swin'wana ata ku yinkwa loko kwa ka tafula riri u ta fika ku yini a ni ri shocked ngopfu because hi nge fiki ku okay hi ta vitana Ntwanano Heavyman ku maybe hi ta vula Xigaza Monday a hi yena nga xi sungula Xigaza Monday because ndzi twa va ku veri yena nga xi sungula oh is one year va Xigaza Monday ka ka Xigaza Monday so swi tikomba nga ri a ni ka Gaza swiso loko u tivekanyana ne or va close na munhu either u va a DJ or u va swin'wana so I think that maybe u lava ku tifaka ka that level ya ku ri is there angela ka yona yena ti-picture ta yena wa shoota is fine mara I believe ku ri a nga za a rambiwa ka podcast ne a ta vulavula hi ku shoota ti-picture leswi a ti tekisaka xiswona hi mfo leswi u ti tekisaka xiswona a wu xiswona leswi u ti tekisaka xiswona ku na lava nga ku hembela ku you've got something to say you have nothing man va ku hemberile type the screen khoma screen na te hi ku delivera because Xigaza Monday mata xi sunguli hi vo Maroy Chauki yes Maroy Chauki Maroy Maroy Chauki hun'wana wa vanhu lava loko Xigaza xi sungula huma musa muzikweni wa Xisadana okay so a ku ri family man that guy a swi vona ku swa tika ku ni nga every Monday na Xigazeni sa ku famba shoota swinepe wena then va tshika na vulekere va continue na swona ma vona so post it their podcasters don't invite me at all okay a ni swi lavi ku holova na vanhu I have nothing to offer you guys hina a hi te vanhu va ta vula u shoota swinepe swi ku endla u va na information or ni swi vula so hayi ku hina podcast a hi timhaka to vula swihundla swa vanhu mara ku swi ri kona ma nga vula loko swi ri ku mi nga nga vula mara podcast a yi yo humesa huma swihundla swa vanhu timhaka ta wena ta ku tiva wena loko no la ku vulavula hi leyi podcast a ku ri timhaka to celebrate Matsonga yes there is less of us in the media industry yes so loko se hi sungula ku lwa hi xihina kwa ka media industry a nge helo musi hi vulavula na lava a va n'wi rambile kumbe lava va n'wi kombetinyana maybe hi nga jiki ka ku maybe Ntwanano Heavyman ku va n'wi rambile a u titwi swikatlani yena BK va fana kahle because yena BK maybe a hi ta ta na ndove a nga tshama a nga tata state theater ndove wa qualify u ku baku a tibuku a ramba vafundhisi lava a endla swa ka mampela a ri photographer ku yi mu fika ku swi ze lava ku titwa matimba Sesinyana n'wana nga swi endla sweswo hambi mkhegula nga swi endla kokwani leyo yo pfala dyambu xibubu yi nga swi endla ku fika hi ku shoota leswi u ti tekisaka hi swona na ndzwe a wu xiswona no mina chava yo hi mavhayivhayi ngani nta ku komisa kombela u tlhelela ka ngoma mina nda taka tu xipfala dyambu hi ku ni na tu xi nga ta pfala dyambu ku ya kokwani then loko a ri ka leyo ne na beef yin'wana yi nga kona okay beef lani ni kona nga tiku yi ya ha ri ku teni kumbe yi ta hela ku nga ri khale na cause ku na Xipopani un'wana wa sister wa mina ne hey xi nghenele magegeshi na magegeshi xi nghenelini ya ni kuma ka teka ni kuma ka xi boy wena Gagash nga ntoloveli boy ni ta ku fikela nga vileli na ri busy nyana ni ta ku nghenela and then mara xi hlekisaka ku yini Xipopani a rhandza Gagash mbilu ya yena hinkwayo mawula ku ri munhu a ri fan ya Gagash a ku ri Xipopani ku endleke yini mara la xi nga humelela kona ku ve na picture yi nga huma ya mhani Nonyana va kati picture na yini na colleague ya vona ngutani leta colleague amade vona nguta so ivi I think a ku ri BK xi tsala ku yini njeka a ta chatwa kwala a nga tikwa xo vula ku maybe Manunya se yi ta nga picture leyi mi vulavula ku yona hi vona ivi Xipopani a yi posta not hi ku lwa na Gagash but just for fun leyo xi hlamuleni xi ku nta vuya ka wena boy yini nada I said kwala so my one a ku ri just for fun for Xipopani because Xipopani I know u rhandza Gagash yes se Gagash i nga ri a swi ti tsakisangi divike di nga swi twisisi because I remember u nga ti defense ta wena hinkwayo ivi di very u ntwela ndlala Xipopani ku ntwela ndlala u luka misisi xitaratini ya to leswa sweswi di ku ntwela ndlala di ku ntwela ndlala ne Xipopani
awe video yin'wana ne ya kuyini no pfuka swilo le ku deni oh hi mhaka ku ve ri Ntwanano ngiyo nge ku pisanyana ku endla ke yini se escalate asina ku faka ti bullet se Xipopani afaka ti bullet aku ya nguna botray mafevela ku phohli mavele la amle ku vulavuleni hi mona leswi vona ku ale inyipiliya ebe Gagash video chukuta n'wana me Xipopani xa Gaza ko xikandza xo nga helela leri xikandza xo nga helela ngopfu dandelela xo lukamisisa starati mataku ile ka leswi ka Gaza ni tsana ku bava a ku na swin'wana I know Xipopani ne vana to timbali munhu ta vona va twisisa mara ku kula ku tsana ku bava loko munhu fika Khosa ava ku ha mi ntwela ndlala mi nga kwata va ngopfu se n'wana mara mi vona yini loko ni cheka ni ku langa vanhu va le ku hluhluhle ngunyipi ya mahlweni and most of the time it fake accounts wabona ku vo fana hina loko hi attack wa mina loko cheka ti comment it fake account leti vona a ti create cause wa chava ku yima in public a vulavula phela na loya a nge te yena a nga swi lavi ku rhambiwa a ku commenteki la ka yena se ku pfaliwa njhani ti comments if u read comment u read phela na ri busy a sa la ku a sa la ku invitana ala ku byeli kota ku comment Sesinyana okay mara on my side loko nangutisa most of the time ani Steve leyi ni nga yi langutisa yi swona i Gagash most of the time vanhu lava loko na ye i vanhu lava ku wa di rembulini nkarhi wun'wana vanhu lava and I'm not saying ku ri Xipopani u lava Gagash u ntwa kahle wena u ntwa kahle okay u ntwa kahle nangutisa vanhu lava nge le ku lweni na Gagash recently vavasati a hi vuyeni ka a hi sunguleni vavasati ni ta kuma loko di nga rhembulangi a di lava ivi di n'wi ignore kumbe yena a di lava ku na ku lavalavana then ka vavanuna it's either u lo ku jelezeni ka ku di cinca Gucci after Gucci kumbe di le ku xaveni ka ti-Benz di ku rhumbulele munhu kumbe di ku rhumbulele munhu yes kumbe di ku rhumbulele munhu loko ri Gagash u bihi munhu wa wena touch the screen loko ri Gagash u bihi munhu wa wena ngomeleni so I'm not saying ku ri Xipopani u lo ku laveni ka Gagash no hlaya ku pima ku vanhu vo tala majority ya vanhwanyana lava nge le ku lweni na Gagash hi lava di nga rhwembula kumbe hi lava a di lava ku rhwembula kumbe hi lava va nge le ku di laveni mara Gagash hi mhaka ku sweswi miri Xipopani a ku ri i fan ya Gagash a hi swi veki kona kwalaho a hi swi veki kona I think vona ku tlhavatlavana hi marito exactly ivi n'wana a nga swi twisisi kahle yi njhani ti-social media tsakisa ku loko u kuma ku ku attackini va ka ku tlhomatisiwa lava n'wi zondaku yes kota ku continue kho ya mahlweni Hi swona. ni vuli marito man'wanyana endla video n'wana ni ku ka Gaza ni twa nga ri kona dimoya din'wana daka de le rivoni ngile ku dunge ku tshama ku lwiwa ma phela every week ku na nyipi ku na xinyipana loko va nga boost straight vanhu ku lwa ka social media hi swona ku na kona xinyipani nyana dimoya din'wanyana dingile ku endleni Dingile ku tshama ku ri hungeni. na tinyipi and tinyipi leti na vanhu lavo tiveka na vanhu vo nga tiveki ko katsana ko katsaniwa so ni kombe mi byela i dimoya ta njhani leti di nga endla mani Abby Madleke va ya ku movha ya vona i rapture ka comment ya ikale ka post ya i dimoya ta njhani manegi mabedle no believe ku n'wansati maybe swa timovha swa va kanganyisa because movha wona u nga na ku yelana mara rapture ina light ya C ivi vona le va vona movha va ku fana na wa mina mapedi ma nga mapedi ma endla yini a ma inghenele lu xitsaka hulu xitsaka a xitsaki hulu a yi tsakini hulu xongi mani twa yi ku va n'wi nyerisini mapedi va n'wi sikindelini horisani mbilu mani Abby Madleke kwalana hulu a nga ha ri kona ka ti-life u yo kuma munhu phela u swa endla ku munhu a kuma munhu siku hayi hungutanyana ti-life iso mhaka leyi na ku ri a yi kumanga munhu mata hulu ni a ku ri hina hi hlohlohla ngopfu ku tshama yi ri life yi ri relevant ni na miyelanyana ni u lava nga ha tekeli ngohlokweni ende yi ta ka yi nga pfumeli ku hina ka hina na tshama ka hi kupanakupana hi endla ku yi va relevant a yi pfumeli hayi i pride ya yona hayi fane kume munhu mara ne guys touch the screen mhlambe hulu ku hava kombela ka podcast hulu hava randa hi ta vona vona swi kuma kwala ku fambeni swi nga endleki a va tihulu hi ta vulavula na vona hi ta vulavula na vona kahle I think a Gaza ne ka nkarhi lowu nge le ka wona if
maendlelo ma ta control ka mandla so ku ta vana ku dlana ku nga ta kona xikarhi cause vona ti prove matimba ku mina na mina hi mina ku fana na Ray Khosa ku fana na Ray Khosa una ku advise nyana ingaku wa attack mara aku ana attack mara yena within wa swi ku va ri ku attackeni loko mi yale mi tsundzuka loko yi kwini kambe ya tsala post yin'wana a tsale post yin'wana aku u ta yini para kuna ku nyadzanyana kuna post kasi yin'wana nga ta nga ri hlayi vito and di uma halaka hina phela damana ni so no believe ku swi endleka dintiva maybe na mina duka ka fana wala una ndlala ha mutiva so a wu mutivi nande mara ni vi va humble mina ni ka level ngile ka ni dondi ku sometimes loko vanhu va criticize ni swi endla ku u dyondza u cinca wa better so ni teki in a positive way ne ni hlamula kwala ni ku no loko ku ri ku na ndlela yin'wanyana mi nga hi pfuna ni n'wi texting Ray Khosa ku komba ku a nga ri timhaka to la ku hi pfuna ni n'wi texting today a nga se ni hlamula and hayi ku a nga wu vonangi message wa mina u voni message ku komba ku ri a ho lava ku sabotage athaka kahle u ta kahle buti hi ta dila na wena no still na believe ku maybe over busy loko ata va ready maybe u ta vona na hina but for now I still believe ku aku va ku criticize I yisa hasi I believe ku Ray Khosa wa ntiva ku ni huma kwini and o tiva na vubari bya hina so nayi laya o la ku make sure ku these people they've got nothing man so ibe vanhu va hi komba rirhandzu after loko ta va vule sweswo post leyi posto andaka episode ya Sham ya Sham kuna podcast yin'wana ya ka Gaza okay loko vanhu va nga swi endli so huwa during the interviews no allow the guest ku hlamula swivutiso ti heta va nga interrupt a yi ta fika ka level ya vo podcast ya McG loko Emmanuel Shama a ringeta ku hlamula swivutiso host ta n'wi interrupt a heta a nga hlamulangi nchumu I love the energy na comedic element ya podcast kambe I think they can fix issue you allow a guest to finish answering questions the host have a potential shame if I am mahlweni aku we learn and grow from our mistakes through and I wish the host titateka mavoso mixa xilungu na xichangana swa tika I wish the host tinga teki post as an attack kambe va fixa issue ndzi nga yi raise as a fan okay even abo 93 comments and hinkwato ne a ti ri negative na yena a ri negative ka ti-comment teto so a ku na munhu langete hi la ku va podcast leyi fana na ya McG let's and okay hi sungula kwala no babo hi ku ivi hinyadziwa na hi this other girl ku xavisa miri ne very man kambe ni kombe no ri vala xivitano xa kona maxifiki xi ku allegedly venge fiki xifiki ka xi ku ka level ya McG venge fiki ni veni swo imbili ya vuloyi imbili ya lunya ina voya na yena no yena ni ka level leyi u twa ku nga ri u fanele ku fika ka yena vuton'wini ni it's the very same energy leyi u nga yi vulavula hi vutomi bya hina na wena u nge fiki so mara ni mina still ne na teka this post ne ndlela ya right ni n'wi textini and na believe ku ri a hi text back a hi tsundzuxa kuna un'wana la very i Zoom ni n'wi vitana ku he Zoom andziso makondo maswanganyi ne that girl ne all the time loko na podcast ufika a nyiketa ti comment mina personal afika ku only indlela right ka so ube wrong ka so maybe of this so I think she right there is no way the whole day inga tshama ri wrong yeah leswi and on a serious note I like fana McG hina la ku fana na Gaza Bosha na mgobuzi I la ku tichicha loko tichicha problem loko hita tichicha yes and aku ve kunge yinge fiki la ko McG makuri la se swihundula inga ku ile ka mafenya brothers and then ntivutisa ku McG abahleki va isa lava a swi va so let's puns for days because and vathandana va endla na ti mistake va fobula na swilo swa wrong swo nga ri so va nga researchangi va tlhela va vuya ka episode yin'wana va ta vula ku sorry
sorry defense style hambi swi ri tano swi ri defense ta hina va tsa ku rain va ka va ringesa ku va hi khoma xikatla tsa ku rain ma tiva tsa ku rain and if vele mbona ku ri na swin'wana ne please hi byeleni hi lunghisa ku podcast kota ku please a yi ri mi nga hi lunghisi hi ri ku na malunghiselo na loko ku na leswinene wa vula ku na leswinene ku na leswinene na loko ku ri ku na laha hi faneke hi lunghisa hi byeleni hi ta lunghisa ku na un'wanyana laha no rivala vito ra yena ne but I think I baby mama ya this guy man baby mama ya Fantonder Demnya if I'm not mistaken allegedly She fike she vula shiko ai va na ti siku yini va na ti jokes ngongari leka mafanya brother thing isho ngende hi swona so vanhu va endla ti mistake ku fana na yena because I remember tsama tsala post ku aku what is solo ku va anyiki damani n'wana wa vona I komba mistake and then now we can still correct our mistake yes wena you cannot fix it for life ya vutomi hinkwabyo for life anzili za ku hlangala mahlanga anzili hoti ba malama after life is nokuvulavula kahle then iva indlela leya so no vula ku ri mngana ni ku teka seze mngana swani it that fix the problem ta hina na forever loko tlelo ku pfuka my mistake is here randa ngwana wena ngavile randa ndyangu wa wena yes yeah mhaka leyo mhaka a vhiki leri a yi komi ngopfu ni voni va teka Gaza na futhi loko hi athaka ku ti influencer this week ti miyeli va Blanca va nga ri kulavula nga jumu va chavi na va simsim a ku lo hwi yo hetelela ntsindzuka na manager yi xave phone yin'wana yo ma 43,000 yo mama ya raf u jama leya nga xasa movha ku xasa movha loko inga kumpikani undimani leya nga xavisa movha exitito waka wa inokolela mali leya nga xavisa movha a yi heta be yi tirhela yena pikani ku nga ri khale loko tifomo ti humi ta ku byela manager hi nyikeni loko hi nyikeni tifomo ta vudyela ndlela yaleyo se I think se a famba a ku na swin'wana maybe swi nga sala for next week ti-2 hayi ti-2 mhaka ta vudyela mhaka ta vudyela ne okay swi vula ku mavito ma ta lava huma swi vula ku ri mavito ma ta huma ma vanhu lava va nga ta vudyeleni hi ti-2 ta ku Saturday so ti preparing this week clear up your schedules clear yes hikwaswo hi ta famba ya dyela fani ya vudyeleni a ku ri timenemene ta ka Gaza ne ti ri famba kahle na Xangana gang partnered with Bungeni in hi fambisa sweswo kuna swin'wana futhi a wu famba ndlela yaleyo kha ku nga rivali ku subscribe hi share loko hi senda link ne ku link yi humini sherela na vakokwana wa n'wina hinkwavo va vona kombela ku ta za fika laha hi lava ku fika kona yani lavete hi nge hi fikiseni ka ho kombela ni kula hi le ka timenemene ta ka Gaza